Shubor nakashlem jong unong san hima. Kalong kajing sarong ya kajela bat karihi berok away. Hadian bagi sangut kisamla kibalik bani shimenta hakelumpung Asian Muay Thai Championship arca arpesan. Kabala penong nadu ka arpau tarik hadu arpundu tarik jong penai jiliu. Hathai Nguyen Province jong kari Vietnam. Hinin kesngi kilawan paying ringkat bat shipau tarik kitakma bekentup. Ar tali kirupa bat pra tali kirno. Kita kisangut kisamla kibami khmat. Naga Meghalaya Muay Thai Association najila. Barhapo kalama jongka United Muay Thai Association of India kikentup ya usamla bansa nam kerpang war khalo usamla Ariston Imsat usamla Tebok lang Marbanyang kesamla Mary Christine Riang bat kesamla Anita Rai hagjingwan pai kiti kesamla shakajala lapdiang buramiki da president ke MTAM uba Angela Sun hanongpo hagjina ringkat lang kinongket kam ke MTAM kikemiki pa bat bahiyang hasam jungi kisangut kisamla kibalit banshaw na do nakat lingsoin Guwahati ban senran bat penshinga ni gidi samla kibalawan ranam bat buram mi kejela bat gari kumban syukdo usamla ban sa nam kerpang war khalo ulayo ban khori artali kitak marnong hagjinya khun kombat bat waikru hakakerdan 100% kilo usamla Ariston Imsat ulayo ban khori katak marupa hagjinya khun maimo bat tak marnong hagjinya khun kombat jong kerdan basan punyo kilo usamla Tebok lang Marbanyang ulayo ban khori tak marupa haga maimo bat tak marnong haga waikru haga kerdan kebasan huai kilo kesamla Mary Christine Riang kelayo ban khur hadu lai tali kitak marnong haga jia khun kambat waikru bat maimo haga kerdan kebasan kilo katba ka Anita Rai kelayo ban khori tak marnong haga jia khun kambat haga kerdan kebasan kilo. Jong ke emtam sai sisen ngaso ban ai ngo yublei terkendal pelari sumaringi nadu bengilai batu poi ngiladon ya kata ka hapdang gamet ke far poi kya wala da kikna gidon hapdang gijela ka eng tai ho ka e ka jingset mat ka meriang ru ka jenjar ban compare bat ngi yang ngaso mundon hang ne lagi jong kikime kikpa nadu kikime kikpa jong ban sanam kikime kima jong nagaleng Mary Christine Anita Utei bat waris yang iso ban ong sya nakaliang jonga ka association ngaso ban ai kajing songo arti arjat sikho he dei lingba jo kikime kikpa bar ki bahi yang sem ke boleh kit khia sisya khon ban pelut ya kapisa dakila klem salia ban lech simenta ya kane ka Asian Championship ka bolong hapo Thai nung ka badon hapo Vietnam yang ngaso nakaliang ka association nga kijing kerku kerdo ikimi kipa bagi bahieng kebla Aisyah met bensim kersan ini kena wala dang imyo kanu kajirap na kaliang kasorkar ngi kermenru pak sorkar bikikot kislang la submit sepo ka office jong UCM connect bakila phone hiru yang na kaliang jonga panganget ru trai ba ngi sayo itrai ya kasong pisa na kamta kini kena belora ya kana mat brom ta saisin ngasoban ai kublai ya ka Yau Chief Minister Sai Sisen, bat Sport Minister, bat ya ka Sport Director, nadu Director, bat ki staff betreng tu, bat kamtam ki MSOE, joi ba John, bat iba finally belong secretary, bat baro ya ka Executive Committee ke jongki ke office, ke bela ailat, bat kalau pendung jingi ban yo bandrung hapo ya ka ni hapo ka ting itu ya ka Muay Thai Association hapo ka MSOE. Dengi nak kalian ka association
Ina gijing kurdo iki bro nadu chief minister, sport minister, DSYA, MSA, baublei unakta iki beginang yo ikamet kepat kuat kya baknang beginang la ban promote kamtam chuchu have day bak sports. Talama jongka Muay Thai Association of Meghalaya ngah ni kum presiden wala da kisketri baki wiki member kim syam la ban poi tanring priang subhai ki kini kena ki balewan ban simta sya taga Asian Championship kabulong hapo Thaieng hapo Vietnam kabanadu arpo tarik hadu arpun real dan kali yang ka association Indon ni ban priang iki silong tang ban priang tan ni kijan bat na kali yang kisiteu na kali yang ka association gi perkre kat bangila teng so bonong ba ni ai ngo yu play terkendra dolari sumar ni yang hakan ni keju baceka shua bangin lek hakan ni keju baceka bar hadu minawan phairu ngiju ban pediang bat ban late ru hakani keju baceka teng so ban ong ngai kublei ru khamtam ya i PNCM belong kum u media person dibadai na po kanika nong san hima kublei sibun kijing don kijung phi ba kiju penmi khamtam ya ki kubor jungi na Muay Thai na rivoi na ne bat nasimlo kunjo tena kaliang jongang so sai sisin ngai kijing kublei yakini ki kena jungi belora saya kana mi burom wal ada kila wanra tang bronze medal ru hari kamdei ke besuk ka bangin yo tang uwei unu tama ha ketika world champ ha ketika Asian Championship tingi don hang ni bansa nam blele ha ka sausan sau pratilo nam ta combat yo kum bronze medal bat kawai kru kum bronze medal ngirang ne Mary Christine kinthe ni na combat sausan kilo yo bronze medal kawai kru bronze medal but kami mai bronze medal kamut Christine ke yo lai yo priang lai tili medal nang ta Anita Rai yo tang ha combat yo kum bronze medal nang ta ngidon hang ne utei bok lang marbanyang ne gele ka memai bar ka wai kru kamut ngisau serong benong ba ngilong ba ar ha kani ke memai ban yo serban medal bat ban yo utama arnong ha ka wai kru ni u Ariston Simsat kene ro keju ha combat kemudian kum bronze medal nang ta bat ha kamemai kini kide gi memai bukade bile grup arngut iwan baar yo selbar nang tenang tang sobun ong nakal yang ka asuyan ngi sungu syaban ai burom sipang wat ladangi long sya kita gi banang duna ha rohot kiliang ha kejing bombiang ke jika training ha kejing bombiang gitar ring sobun ong bang ai kublei kini kikon samla Kibora ya kenam kuprom, laki lek ya ke national, laki lek ke haki Asian, laki lek ya ke World Championship, pemut hijau rak nam ya ke ribat kumju ru ya ke jela bro kawai. Dan nak kalian ke jela Meghalaya, nak kalian ke association of Meghalaya Association kum presiden, dengan soban ai kublei ya chief minister ke jengkot ju men hakane ya ke arsau trik yang ke association baro kamtam. Ai kublei sesin ya chief minister, sport minister ya ke DSYA bat MSOA ke balai kentup ya ke disiplin jo ke Muay Thai Association of Meghalaya kaban yo ban simta hak te ketup na kamta kalai pho khandai national game arpo arpnyo kaban selong hau bena jori ladang kapakla dengan so ban ong bang ai kublei sisa arti adjat ya government apo jenglang jong u chimsa budan